HPC Lunglein MDM District Headquarters Lunglei le Zone JB ne na changkopa abwat site tour Young Music Talent Show chu May ni sari sangni somthi panga a audition chan ani dona he show hino pangkum som panga chin hnai lamta na bwat sai ani a zaiba ka music instrument guitar drums le keyboard mga inti siak tour ani a loman pakhat na incheng sing sari Pahina incheng sing thum pathum na incheng sing hi mai baka top 10 chintan consolation prize a omdon bokani form hi HPC office Zone JB office Melody Recording Studio le MDM member te na changa lakchwa thei ani ang Panina chuan hei bil pek lo ti hi lar khop maya na tho ni to si ma se an na tho bil pek ni box si do chung vel boi chung chang chu ro ba the na kon zot ni na langa ma se pu do hian zo na a chan pia la ma chung na lo thok ve rangot amai ko chu mu mal taka a thana thok tu ha o da kan mu na kha official taka mu ni si do kan sport minister in lo lai ko min ti ti rangot ang si poisa han pek do na document pol form box si do pek lo do na lo thok ve to si om boi thak zia so ya alian tak pek lo te po hi mi ni sil chu oma ma se ngai pui mo om ve te tham si lo pu speaker kan finance minister ta na har satur ni lem lo hei chanchin bumi ten advertisement bilang chi te an lak tur ve ang hi bil bat om ni te poin an soya hei hi pek tak thuai the ni don lomi a chan chu asuma tham pon ni si lo wa ti kha ka zo bel na pani na ni work order om lova na tho ti hi contract na rei to tak tho si lo hi alo om nual maya an thok seng lo ni mo ka ti maya so wang chuan kum thum china upa kha kan han thlia la kum thum china upa to contract pe to na la tho si lo chu kan han ena an lo tho to chuan an tho chin kha bil pek tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lova thok du lova kan ngai thok te lova kan ngai khát tiền khá lapse deposita anh em sát cần buông tổ bọc thì các can soi tel đua tên work order tel văn thành thọ hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zom tak pu roba ya chan thin na khan ani deuh bera tam nei han pek sak ram te u ati ya kharon ngen zui saka ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tat lo la hi kan buai na ni antinan renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizawl FC han ti te hi nuai som ni pasari vel alo ni then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium hanti te po hi crore nga ania kan handap nga ta file chuan as instructed by higher authority ti che kan buni khatiang kha alo ni hloma chu wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong ngai don lo ti po kha kan hetaloni antinan pu speaker ming mera kaming tan lam ta ka chuan nia zo na le ma po ani chia lo boka kan soibel du oma heta pon ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astrotar football astrotar pha kha lung leya kot khei sawanga pha thei lo lak son ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha thei si lo wa tin pot lamin lak son ngai an ti box ya da pon phal lo wa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ni boka phaila nakina lung leya phana tu chukot case fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thap meeting pon nei thap ani ti kha ka soi to ming bera kan soi ta ka chon kan soi lenga tin order om lo ka department na om angkha ani ka ring lawa apungunan dimina post ya chon hu kha ka hriat pui ania chon hu tu MP fanin tu na hian sumpo sang son thap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an tia kha ania chu lo chu work order om lo om kher to am chi kha chu au ka ring lo kan pe sel dong ti na mi le ole ngai la chon som zel mo ruling lam ni om takin helam pang kan thu soi yan ro soi fiang hau zel maya hi chu akal phung chu ani lo tina thim ka soi fia lo chuan chu dik lo mi pun an thadon tani hela hi in chan zel da le thil fia da tu ni lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai thabe mai tu ni chumi ron soi fia le zel hi kan practice dan ani lo wa den soi fia lo tuk po hi dik bik chuan lo in soi fia ngai hi kan tam khop mai hi chu kan soi zel lo long e chumi ma ka soi du chu point of order te hi pu speaker kan member te hian kan business rules ka proceedings book ka lo chiar mun te se point of order hi nge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order thing pakhat ma kalam lo
so wang chuan kan mi siu san hang te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani chief minister poni se min point of order are chuan in angoi turani angai ta turani ma se point of order thinglo ma ni sul nu por soi bam du na vai mai kan din pui a he ni chu phalo chin ya không ai kala kan sei fia du rem ta kan lo lo nge kan mak han om veka rules ka ke ula rule number 334 la kan point of order chung sang asya sita chuan asya chuan point of order raised hei na ta chu rules kalin statement at the end constitution kalin thil ti olen dan kala om ti khani a tin point of order raised lo na tur ta chu member hian information deal tur ni lawa kha para rule number 334 para 6 a le bia khan information deal tur ni lawa ti le opposition asai fia tur ni lo diomani a member shall not raise a point of order a to ask for information or b to explain his position diomani chu vai tu na kan house leader in a sei khachu a valid deu en also kati a tin amai ro chu mi in statement siam aduni chuan house a 335 rule number 335 khan siam theni mase chu bi tu chuan secretary ne na in writing in a pe anga speaker in arem ti chuan ti statement a siam du chana kha fiata kin jek turani ti ani boka 334 le 335 ka kan ma chewa khoi lo enila tin kan nen du chu member te minister te amo tu te po ni se statement pe turin kan in soma statement pek laya lo in au boemo lo in ti boemo hi chu ching lo shamila he dik tak chuan in aming in speaker kan nia kai soi tu kan ni a member te kan zalen theu ka du a kan du zong te khanan sei hi hanin khapi a shom ti mi kan ni a amara chu kan speaker hi ane ma mani ti ari ring khop ania member te zalen na ka pek du wang chuin heng te po him se thiam ula in khap ngai mo in chutti ngai mo ang boro chi theng lo ram samila ti kha rem sak em point of order sang khan kan sei fia le du bakani ti khan khoi in house leader sei du la ni chon po speaker kha kan dan chu chiang khop maya mani in soi fia nan point of order ri man lo tu ti kha lo sia kul mai ni kha zon from toi la thang tang ten elai Rajiv Gandhi Stadium chung chang kha khatiang kha an ma mo na te alo nia thil ti thei ani chuan sports council atangin danangin an process turani danang thapin an process anga administrative approval an deal anga expenditure sanction an deal anga work order awm bok turani chutiang omlawa thunei tu sa jok ten thu min pek angin ti ri ngot atanga hetiang zat man tho hi a hisel lovani chutiang bokin mual lung thua hockey ground na hian noi somrup tangaman work order tel lo pek ani a ten zotlang indoor stadium a leingo badminton carpet noi thumman awm boka ten chon huwa hian noi somman kan soi to kha awm boka ten sangau playground na noi somman awm boka parwa playground na noi somman awm boka sai ranga khwan ei lo lai ro min tia feel ka lai noi som turania atia miron thing bok ton he hianin khatiang ringot mai kha kan lo pe dong ngai don lo kha hiat thiam kha har le to maya chutiang bokin lungpui zol local council ten lo lai ro min tia feel kan laya JCB kan roya darkar za kan roya chumi man chumin pero ron tile bokan itu na hianin khang kha tam tak oma tu na kan monitoring committee po hian hei lo hi tam tak kan hai chuak me tani chu press conference te kova soifia te pon tum ni in ka ria tiang hian ya thil hi alo por khop maya khatiang kha amuna kan kala kan in tira mi hian chen heti sa biron thing ringot maya eng ma document om si lova kan sports minister in lo tiro min ti lom ti chong kam ringot ani ati tak tak nge tak tak lo po kan sep thei to bok si lova vai en teu kan in tia kan in tira na te lo tho tak tak khachuan in a thae kan tia kan pe ram ani chu tiang chuan na extra min siam nem ang khop maya hetiang hi sarkar kalpung thara chuan om to lo tura kan ngai ni hetai hianin kan sport minister ni thina ming alam rek ta ka chuan amol phone lai china vea achan chu du khan official lem lo khan tongka khan elo thokong kan in pethon ne ti kha alo nga ve do ngani sumi chung chang chu phochua saga ti kha nen bo wa kha om deu ta ne ya ne kan chief minister hi choka ma sa su nu han phochua hi ching khop maya hi alo thelo ve boka politics sa de chuanin mani soi thiam ngai mani soi thiam no to point thatak mai la so ka ve ngai lo ni tatak mai kha kon hang tang kai zat maya
among trong kai to ka hi pusa pa phe chu anu hi ron za ka video pakhat la ka phe chon hi lo en tawla pusa pa hi anu aza zo ka ni ha chan chu so ka ma sa mo pu kami politics game kha pudu hi nam hang thiam to ka hi mo lo en tala khang vel kha ni ya chu wang chonin so ka ma sa mo pu je da han tingot don po ni ra le la ma chon na so ka ngai lo mi wa ama zok mo pu tu han lo ze ma ya kum ni vel ba ka na so ka box si no mo chu wang chonin hi chu han be viau don po ni se le lam pang hian tran hunan la nei thot rat kan sum hu ni lo in sum hu ni ti na kha ala ze ma ya hi chu mi puin kan support mo support lo man politics game ai chon tran chan an la nei thazok lat thui mai tram khatan so ka hnuai ko chuanin he tran chan ko hi chu man rim bek ani thei to lo wang ti chu a hriat thei bok ani